Ka KSU Education Cell mentakasi kahnyo tarik unailar R1000 arphulai kala kendu yu Profesor Prabhashankar Shukla Vice Chancellor ke School Ba Nehu banyak keren halor ke FYUP jong ke NEP R1000 arpho bat ke jing ki samla ki bapuli Hamanipur University hakate ke jing ya keren ka seng kala dawa ya ke university ba ka dei banwan ra ya ka jing pensyai ka ba kam janai ban pelat ya ka jing sa umdum jong ki colleges bat ki kena puli ki bampat la ban sedang ya ki kelas ki jong ki nakadaw ka kenram bami na ka NEP. Kaseng ru kala krensya ya ka jing persya ka jangka ya ka hybrid mode bat dawa balada deban pentrikam ya ka FYUP deban pentrikam salonsar lani lada pentrikam da ka sistem ka barim ru deban long salonsar. U Vice Chancellor hakate ka jing ya kren uloong basyan ka university kan sa syang perkhat bat ka tanat puli ka sarkar jela banyak kren janai halor ka NEP. University kedai banwan harangkat ke jing pensyai ka ba khamsyai ba khamjanai colleges nang ba ki kena puli kena syak bangkata halor kene ke jing mamsyai kin ya ke sistem ke barim na thamai kumjuru yang kaseng nila kran syai u ba kaseng de le ba pediang ke hybrid mode ani ba artli system kin ya ke ju por but ke university harangkat ba ka state government kade ban ai ya tarai watikna hato lada kinya ke sistem ke barim ne sistem ke thamai bagano gano ke kinya ke sistem lada ke barim ne thamai makanaro kadai belong selesai de barok khai but haju ko poro ke jing pensai kade banwan nak leng visi uloong bahagi ni kisni ki banwan punya kendo education minister ya ka bayo ya ban ya syong ban ya ther ban ya tai seni lo kene ka jing pentrikam mek NEP hagi colleges tena kalian ka seng uloong ba ka hakatu ke jing ye kendo kade ban syai but hakaju ko poro ya kitu ki colleges khamtam ki ba mla le si ban implement ya kene ke FYUP dan ke sistem batmai juga NEP ka skor sarkar jela rangkat baka school ba ni hu kene bchi men jikit kle ya ka ban yarap man kan pham lem ya kitu ki colleges ki ba mla kot bor si sha ya ka ban implement ya sistem batmai khnang ba kitu ki khna aro kismla pule ki ba pule ya kitu ki colleges ki ba mla ban implement ya FYUP kin yo ya ka ba wanra lani banyo itu so jong kejing mentoy lamba kani FYUP kumboyo lang itu kena ibo pule hapo colleges ki wala ban implement ya FYUP bat kawai perkamat kabanging ye kenduk mentagasngi bon wisi kalong halor kajing jong itu kisama pule ki badai na kabri nyok trak jongi ki bo pule hapo school ba hapo Manipur hadin bakalami katu kajing jia ya kajing ya kajia bujung musnam hapo ka jela Manipur te kalabu chung sibun ba sikadai iki sama pule kibo pule ka te school ba ya ka ba kinang la ban peteng ye kajing pule chongki hadin kajing ya tai bot ofisi na kaliang ofisi ula menjur ya ka ba on khot ya ka meeting ka ba karpang ya kidin chongki school kibudan hapo school ba dehu ba kinsim ya karai ba ka ju ko por na kaliang ofisi ula karpat ini raseng ya ka bangin ai ya kicing tip iba khambnya ya kini kisamla ki boleh ke school ba ko Manipur bat kumju ro ju kupor ngalaman ong ba kani gede kerwo na kalian kaseng sia kitu kisamla ki badang hapan pule mentai sing pule joki ya po school ba Manipur ya ka ba kin ya phalem ya ki jing tip iba khambnya sia kaseng kang ba kaseng kala ban submit sia school ba ni hu ha ka dei ha ka bentai ya ka ba kin yo ba muteng ki pule po school ba ni hu la ka dei na semester ka bakila no tani la ka dei na do ka semester ka basdang te nakaliang jong kaseng do ko ban banjur ba nakasuka jelar kon de chimlang ki kli ya ka ba penting na bakini ki samla pule ki ba pule ha po school ba po Manipur kinamdo ya ta ka hok ban teng ye jing pule jong ki khamselor na ka jing jia jong ka ne jing ya musnam